Nongeye kubaha ikaze nanone mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u ndetse n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Buraya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hatandukanye, France, Belgique, abari muri Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, mwese ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Hariyo abanyarwanda benshi cyane, ikaze. Uyu munsi turaza kwihuta ariko ndashaka kubabwira ngo tuganire uko byifashe muri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cy'u ku munsi w'ejo nibwo byamenyekanye ko Burundi bwamaze gutegura imyigaragambyo ikomeye cyane igomba kuza kubera kuri ambasade y'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi, kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasade y'Ubufaransa ndetse na ambasade y'Ababiligi. Ni imyigaragambyo ije ikurikira umwuka mubi wakomeje gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika y'u Burundi nyuma y'ifatwa rya Uvira. Mama 23 yaje kurwana mu buryo budasanzwe, ku muvuduko udasanzwe, iza gufata umujyi wa Uvira. Hanyuma nyuma yo gufata umujyi wa Uvira, Mama 23 bivuga ko yaje gufata icyemezo cyo kuva muri uyu mujyi wa Uvira bigizwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ikomeze yubahirize ibijyanye n'amasezerano ya Doha mu gihugu cya Qatar, ndetse n'ibiganiro bikomeje kuko amakuru avuga yuko barimo ba Bertrand Bisimwa ndetse n'izindi ntumwa za leta ya Kongo bamaze kugera i Doha muri Qatar kugira ngo bakomeze kuganira uburyo bakubahiriza agahenge n'andi mahame shingiro yose agera ku 8 bamaze gushyira umukono uyu munsi wa none. Hanyuma Uburundi nyuma yaho ingabo zabwo zikubiswe mu buryo bubabaje cyane muri Uvira ndetse muri Kivu y'Amajyepfo, bivugwa ko batangiye kwishakamo impamvu zo gushinja ibirego bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda, ndetse biza no kugera no mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano UN Security Council, bashinja u Rwanda ko rwarashe ku butaka bw'u Burundi ibirego u Rwanda rwahakanye. Ibyo ntibyagarukiyeho gusa kuko ngo bashatse no gucinya inkoro kuri Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baravuga bati noneho ubwo dutsinzwe mu ntambara y'amasasu, reka dushake noneho uburyo twatsinda mu ntambara ya diplomasi, reka dushake uburyo dukomeza gushyigikira Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dukore imyigaragambyo mu Burundi mu buryo bwo gushimisha Perezida Felix Tshisekedi. Imyigaragambyo bivuga ko yateguwe n'ishyaka riri ku butegetsi cyangwa se abarundi bakunze kuvuga ngo umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ndetse n'imbonerakure zo mu ishyaka riri kuri ubu butegetsi. Byinshi uko kuri ambasade y'u Rwanda byifashe kugeza amagingo ngaya nibyo tugiye kugarukaho. Reka mbaze inshamake y'andi makuru kugira ngo tuze kuganira ku ngingo yacu twisanzuye muri rusange. Inshamake y'amakuru rero agezweho muri aka kanya akomeje kugenda avugwa hirya no hino, ntabwo ndaza gutinda, ntabwo ndaza kuvuga ibintu byinshi cyane, wenda reka mbere nko kuri iyi nkuru mbabwire ko uwitwa Perezida Vladimir Putin yavuze ikizatuma ahagarika intambara muri Ukraine. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yatangaje ko azahagarika intambara kuri Ukraine mu gihe ibihugu by'uburengerazuba byaba byubashye Uburusiya, ndetse ahakana ko Uburusiya butari gutegura kugaba ibitero ku bihugu by'Uburayi. Yabigarutseho mu kiganiro cy'amasaha 4 cya BBC. Iyi televiziyo yamubajije niba hari ikindi gikorwa cyihariye cya gisirikare bizakomeza ku gihe kizaza. Bwana Putin yagize ati nta gikorwa cya gisirikare kizaba nimutwubaha, niba mwubaha inyungu zacu nk'uko twagerageje kandi kenshi kubaha izanyu. Bwana Putin kandi yavuze ko Uburusiya butari mu mugambi wo gutegura intambara ku Burayi. Amagambo ya Perezida Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya. Babwire ko Leta Zunze Ubumwe zo zemeje itegeko ryemerera igisirikare cy'Amerika gukoresha miliyari 900 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasinye itegeko ryemeza ikoreshwa rya miliyari 900 z'amadolari mu gisirikare buri mwaka, ndetse na miliyoni 800 z'amadolari zizafasha Ukraine mu gihe cy'imyaka igera kuri 2 iri imbere. Iri tegeko rigena ibizibandwaho mu ngabo na Minisiteri y'Ingabo muri 2026 yemera miliyari 8 z'amadolari y'Amerika yo gukoresha mu nzego z'ubuyobozi. Ni menshi ugereranyije n'ayari yasabwe n'ingengo y'imari nini cyane ibayeho mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo amafaranga yo kugura intwaro, kwishyura abasirikare, ndetse n'imishinga ikomeye cyane y'ubwirinzi ishyigikiwe na Bwana Trump. Miliyoni 800 z'amadolari ku mwaka yagenwe muri gahunda yo gufasha Ukraine Security Assistance Initiative. Ni igice gito cy'ingengo y'imari yose, ikaba ingana na 0.9% by'ibigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyira mu gisirikare bitandukanye no kohereza ibikoresho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ako kanya inkunga izahabwa Ukraine izakoreshwa mu kwishyura ibigo bya Amerika bikora intwaro nshya bizahabwa Ukraine. Ni inkunga itanzwe mu gihe inzego zo muri Ukraine ziri kugenzurwa cyane nyuma y'amagambo ndetse n'amahano yagaragaye mu minsi ishize. Bamwe mu bayobozi bakuru b'iki gihugu bagaragaho ruswa ikomeye. Ukraine ishinjwa ko hari amafaranga arenga miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika aragenewe ibikorwa bigamije iterambere ry'abaturage muri bihe by'intambara yanyerejwe, byagaragaye mu rwego rw'ingufu rwishyigikiriza ku nkunga ituruka mu bihugu by'umurengerazuba bw'isi. Makuru kandi mu buryo bw'inshamake reka mbabwire ko muri gihugu cya Australia amakuru aravuga yuko leta yashyizeho gahunda yo kwisubiza intwaro ziri mu baturage. Leta ya Australia
itangaza ko hashyizweho gahunda yo kugura intwaro ku baturage b'iki gihugu baziguze nyuma y'igitero giherutse kwibasira abayahudi bari bateraniye mu mucanga wa Bond Beach mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru wa Hanuka cyasize apfiriyemo abantu bagera kuri 15. Igitero cyabereye kuri Bond Beach nicyo cyishe abantu benshi kurusha ibindi mu gihugu kuva mu mwaka wa 1996 ubwo habaga ubwicanyi muri Port Arthur bwaguyemo abantu 35 bishwe n'umugizi wa nabi umwe. Ibi byabaye tariki ya 14 Ukuboza 2025 mu gihe abantu barenga igihumbi bari bateraniye ku mucanga wa Bond Beach mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru wa Hanuka ukomeye cy'amateka y'abayahudi. Abantu 15 mu gihe kandi abandi bakomerekeye muri iki gitero cy'iterabwoba cyagabwe n'abagizi ba nabi babiri barashe mu kivunge cy'abayahudi. Polisi muri Australia yatangaje ko ibi byaha byakozwe n'umwana se, umwana witwa Navid Akram w'imyaka 24 uri kuregwa ibyaha 59 birimo kugira uruhare rwo kwica abo bantu 15 baguye muri icyo gitero ndetse n'ikindi cyo gukora ubugizi bwa nabi. Yakomeje ivuga ko Sajid w'imyaka 58 akaba se wa Navid we yahise yicwa ubwo habaga icyo gikorwa cy'iterabwoba. Nyuma y'uko ibyo bibaye nibwo guverinoma muri Australia yahise ishyira amabwiriza mashya ajyanye no gutunga imbunda muri iki gihugu. Minisitiri w'intebe wa Australia Anthony Albanese yabwiye itangazamakuru ko muri iki gihugu habarizwa intwaro zirenga miliyoni 4 ndetse zikaba zariyongereye cyane ugereranyije n'igihe habagaho ubwicanyi bwabereye ku cyambu cya Arthur mwaka w'1996. Turabizi ko umwe mu bagizi ba nabi yari afite uburenganzira bwo gutunga intwaro ndetse muri rusange yari atuze imbunda 6 kandi aba mu mujyi wa Sydney. Rero niyo mpamvu twumva bidakwiriye ko umuntu yatunga izo ntwaro zose. Umuyobozi mukuru wa polisi yo muri Australia Chris Barrett yavuze ko uburyo bagiye kugabanyamo izo ntwaro mu baturage ari ukuzibagurira ndetse kandi bikazakorwa gake gake. Muri gahunda ya leta ya Australia igaragaza ko iteganya gukusanya intwaro zaguzwe mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'izindi zahita zirimburwa mu rwego rwo kuzigabanya nk'uko leta ya Australia ikomeza kugenda ibivuga. Reka mbere gato yuko twinjira ku nkuru yacu nyirizina rero uko byifashe kuri ambasade y'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi, mbabwire ko Trump yahigiye kugarura imitungo ya Amerika yibwe na Venezuela ku kabina keza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Washington ishaka kwisubiza ibikomoka kuri peteroli, ubutaka n'indi mitungo ya Amerika yibwe na Venezuela. Bwana Trump yavuze ko Venezuela yihaye uburenganzira Amerika yari ifite ku bikomoka kuri peteroli n'indi mitungo biri muri iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo, ibyatumye afata icyemezo cyo gukumira ubwato bujyana cyangwa se buvana ibikomoka kuri peteroli muri Venezuela. Ati bihaye uburenganzira bwacu ku bikomoka kuri peteroli, twari dufite byinshi hariya, bajugunye ibigo byacu hanze ariko dushaka kubigarura. Bwana Trump yashinje guverinoma zabanje umunyantege nke, ibyo bikaba kandi byaratumye Venezuela ifata imitungo yari y'amasosiyete ya Amerika. Ati bayafashe kuko twari dufite perezida ushobora kuba atarabibonaga ariko ntibizongera. Turashaka rero gusubizwa ibyacu. Venezuela yatangiye kandi kugenzura ibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli byuzuye mu mwaka w'1976, ishinga sosiyete ya PDVSA ibigenzura. Ibyakuyeho ububasha ibigo by'amahanga byari bifite kuri uyu mutungo ariko byemererwa gukomeza gukora ku masezerano runaka. Muri 2007 ku bwa Hugo Chavez, Venezuela yatangiye kugenzura byuzuye imishinga minini cyane ijyanye no gutunganya ibikomoka kuri peteroli, byatumye ibigo by'ingufu bikomeye cyane byo mu burengerazuba bw'isi Exxon Mobil ndetse na ConocoPhillips biva muri iki gihugu kuko bitemeranyaga n'amabwiriza mashya. Iki cyemezo kije mu gihe Amerika na Venezuela bikomeje kurebana y'ingwe. I Washington bashinja Caracas kuba umuyoboro w'ibiyobyabwenge byinjira muri Amerika. Kuva muri Nzeri, ingabo za Amerika zakunze kugaba ibitero ku bwato bwo muri Venezuela bitekwa ko butwaye ibiyobyabwenge. Bitero imaze kugwamo abantu 90. Mu minsi ishize Trump yatangaje ko nta cyamukumira kugaba ibitero imbere muri Venezuela. Tariki ya 16 Ukuboza, Trump yatangaje ko yafatiye ibihano ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli byaba ibiva n'ibijya muri Venezuela. Yavuze ko ibyo bihano bizakorwa mu gihe Venezuela isubije umutungo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze rero ku makuru yacu mbabwira uko byifashe kuri ambasade y'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi. Kuva ku munsi w'ejo nibwo rero byavuzwe ko Ndayishimiye yateguye imyigaragambyo karundura yo kwamagana u Rwanda mu gushimisha Perezida Felix Tshisekedi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bivuga ko yateguye imyigaragambyo
yo kwamagana u Rwanda imbere ya za ambasade z'ibihugu bikomeye cyane mu rwego rwo kugerageza gushimisha mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Felix Tshisekedi. Hagati aho kubwira ko umutekano ni wose kuri ambasade y'igihugu cy'u Burundi, kuko nahoze mvugana n'umwe mu bagenzi bacu ubarizwa mu gihugu cy'u Burundi, ati urebye ati nibyo koko bivuga ko imyigaragambyo yamaze gutegurwa ndetse iraza kwamagana igihugu cy'u Rwanda, iraza kubera kuri ambasade y'u Rwanda, kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasade y'Ububiligi ndetse na ambasade y'Ubufaransa muri iki gihugu cy'u Burundi. Ati iramagana ko u Rwanda rukomeje guhonyora amasezerano ya Washington DC aherutse gushyirwaho umukono na Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2024. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yari umwe mu bitabiriye aya masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo nk'umuntu ugomba nyine kuba umuhamya w'aya masezerano. Ariko kandi u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza kenshi cyane ko u Burundi aribwo bukomeje kwenyegeza umuriro ndetse buzakomeza kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Uburundi bwakomeje kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi bukomeje gushinja u Rwanda ibirego bitandukanye kandi mu buryo bw'inyoma, akaba rero mu by'ukuri ari byo byakomeje kugira bivugwa. Nyuma yaho rero ingabo z'Uburundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarinda umutwe w'iterabwoba FDLR bitsindiwe mu ihuriro rya FC23 mu bice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira. Bakurize bavuga ko abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bari gukora ubukangurambaga butegura imyigaragambyo iteganyijwe munsi ku 20/25 igomba kubera kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi n'u Rwanda. Abigaragambya baraba kandi bamagana ibyo bise kurenga ku masezerano ya Washington DC ku Rwanda. Amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na RDC tariki ya 4 Ukuboza bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburundi riburebwa n'amasezerano ya Washington cyakoze bwitabiriye umuhango w'isinywa y'amasezerano, umutangabuhamya bwagize uruhare mu kubangamira ishyirwa mu bikorwa ryayo, uyobora ibitero byo ku butaka n'ibyo mu kirere bigabwa ku birindiro bya AFC-23 no ku midugudu y'Abanyamulenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo binyuranyije n'agahenge kemerejwe mu biganiro bya Doha, uko bikomeza kugenda bishimangirwa. Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'Uburundi kandi yahinduye Bujumbura ibirindiro bikuru by'ibiyoberwamo ibitero ihuriro ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigaba kuri FC23 no ku Banyamulenge mu gihe cya Minembwe. Icyumweru kimwe gusa mbere y'uko leta ya RDC na FC23 bishyira umukono ku mahame shingiro, itsinda ryo ku rwego rwo hejuru ryaturutse Kinshasa ryageze Bujumbura tariki ya 13 Nyakanga rihura n'abayobozi bakuru mu ngabo za RDC. Iri tsinda ryari rigizwe n'abayobozi 11 ryari riyobowe na Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi. Amakuru yemeza ko ibiro bye rero byari byimuriwe i Bujumbura mu ibanga kugira ngo ayobore ibikorwa bya gisirikare atekanye. Ibiganiro byabo byibanze ku gusubiza inyuma AFC-23 cyane cyane kugira ngo idafata umujyi wa Uvira. Ibitero bya hato na hato kandi by'ingabo z'u Burundi n'iza RDC kuri AFC-23 nibyo byatumye kandi iri huriro rijya gufata umujyi wa Uvira. Tariki ya 9 Ukuboza, tariki ya 16 Ukuboza ryatangaje ko rigiye kuvamo kugira ngo rero ibiganiro by'amahoro bya Doha bigende neza. Umwe mu batanze aya makuru yagize ati bamwe mu bayobozi bo mu Burundi cyane cyane abanyamuryango wa CNDD-FDD bashaka ko ingabo z'Uburundi kandi zisuganya kugira ngo zisubize Uvira kuzikureho igisebo. Ndayishimiye afite ikimwaro nyuma yaho ingabo ze zinaniwe kurinda umujyi wa Uvira, kandi yari yarasezeranyije Tshisekedi ko abarwanyi ba AFC-23 batazigera bawukandagiramo. Kuva muri Kanama 2023 leta ya RDC yishyura perezida w'u Burundi $1,000 buri kwezi kubera ingabo zirenga 20,000 yohereje kurwanya AFC-M23. Ingabo z'u Burundi n'iza RDC zananiwe kandi gusubiza inyuma AFC-23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubwo igeze mu mujyi wa Uvira mu birometero bigera kuri 25 uvuye i Bujumbura. Kubera ubwoba n'igitutu Ndayishimiye kandi ari kuvana abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gutakaza abasirikare benshi cyane n'intwaro. Murundi umusesenguzi mu bya politiki yagize ati nyuma yo kunanirwa kwerekana umusaruro w'ubufasha mu bya gisirikare aha Perezida Felix Tshisekedi Ndayishimiye kandi atekereza ko yafasha Kinshasa mu rwego rwa diplomasi mu rwego rwo gushimisha Perezida wa Kongo. Niyo mpamvu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ari mu bukangurambaga mu itangazamakuru akwirakwiza imvugo ya Kinshasa yuko u Rwanda ruri kurenga ku masezerano y'amahoro, kandi Ndayishimiye yateguye imyigaragambyo ishyigikira iyi mvugo. Amakuru avuga ko leta ya RDC imaze igihe kandi yishyura ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo bihe umwanya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yamamaze ibirego byayo by'uko u Rwanda rurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington DC rukenyeza amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC. Bizwi neza niba Perezida Felix Tshisekedi azakomeza kwishyura Ndayishimiye amafaranga y'ingabo z'Urundi yoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kunanirwa kubuza abarwanyi ba FC-23 gufata umujyi wa Uvira n'ibindi bice birimo mu kibaya cya Rusizi, ariko imyitwarire yaranze Perezida wa RDC ica amarenga y'ibishobora kuba.
Kugeza ubu Perezida Felix Tshisekedi kandi yanze kwishyura umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC miliyoni 48 z'amadolari yakoreshejwe n'ingabo zawo zakoreraga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mpera za 2023. Izi ngabo zari mu butumwa bwamenyekanye nka Sami DRC zavuye muri RDC hagati ya muri 2025 nyuma yaho AFC/M23 ifashe umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Ko rero biba bimeze ko rwose biba bimeze. Hanyuma mbabwire ko mu yandi makuru nuko ihuriro ry'ingabo za AFC/M23 yatangaje ko mu gitondo cyo kuri 19 ku munsi w'ejo hashize 25 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero ku birindiro byaryo biherereye mu gace ka Makobola mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iri huriro rya AFC/M23 yatangaje ko mu gitondo cyo kuwa 19 ku 25 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero ku birindiro byaryo biherereye mu gace ka Makobola mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC/M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za RDC yifashishije drone z'intambara n'ingabo zirwanira mu mazi zaturutse mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi. Bwana Lawrence Kanyuka yasobanuye ko abaturage bo muri Makobola no mu gice cya Minembwe nabo bagabweho igitero hifashishijwe drone z'intambara n'intwaro ziremereye cyane bacikamo igikuba. Ati Alliance Fleuve Congo M23 iramagara abanyekongo n'abafata bikorwa mpuzamahanga kuba abatangabuhamya kuri ubu kurenga ku gahenge kwisubiza kandi kugambiriwe no gukomeza kwica bagenzi bacu. Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko ibi bitero bishimangira ko leta ya RDC idashaka amahoro kandi idaha agaciro umutekano wa civil kuko ikomeje kubahohotera ariko ntibiryozwe. Ibi bitero bigabwe nyuma yaho AFC/M23 ikuye abarwanyi bayo muri mujyi wa Uvira yari yafashe tariki ya 9 Ukuboza kugira ngo ibiganiro by'amahoro bihuriza na leta ya RDC Doha muri Qatar bigende neza. Mbere yo kuva muri Uvira, Alliance Fleuve Congo M23 yasabye abahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika uzwi African Union gushyiraho uburyo bwizewe bwo kubungabunga umutekano wa civil. Alliance Fleuve Congo M23 yagaragaje ko ingabo za RDC z'u Burundi Wazalendo na FDLR bitaguma kandi gusubira mu mujyi wa Uvira bitewe nuko mu gihe byahoteraga abasivili bawutuyemo. Lawrence Kanyuka rero n'umwe mu bagiye babigarukaho kenshi cyane. Hanyuma ngenda nsatira umusozo w'amakuru yacu mbabwire ko umuganga w'umufaransa uzwi nka Dr Death yakatiwe igifungo cya burundu azira kuroga abarwayi. Wahoze ari umuganga ushinzwe gutera ibinya yagatiwe igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo guha uburozi ku bushake abarwayi 30 amaze 12 rero muri bo bikaza kubahitana. Frederic Perchier ufite imyaka 53 yakatiwe kuwa gatanu nyuma y'urubanza rwamaze amezi 4 rwabereye mu mujyi wa Besançon mu burasirazuba bw'Ubufaransa. Mu rubanza rufatwa ko rukomeye cyane mateka y'Ubufaransa ajyanye n'amakosa akomeye cyane y'ubuganga. Perchier yahamijwe icyaha cyo gushyira uburozi mu dupfunyika tw'imiti twahabwaga abarwayi infusion bags. Umurwayi muto kurusha abandi wari umwana w'imyaka 4 warokotse inshuro ebyiri umutima uhagaze mu gihe yari mu kubagwa bisanzwe muri 2016. Umurwayi mukuru kurusha abandi yawawe ubwo burozi arafite imyaka 89. Ubushinjacyaha bwavuze buti uri umuganga w'urupfu, uri umurozi, uri umwicanyi wasize isura mbi abaganga bose, wahinduye iri vuriro rimbi. Ibinyabutabire Perchier yongeraga mu miti igomba guhabwa umurwayi yatezaga abarwayi guhagarara umutima cyangwa se kuva amaraso menshi cyane bigasaba gutabara byihutirwa. Byasabaga ko umurwayi agomba kubagwa akenshi uko gutabara byakorwaga na Perchier ubwe bikamufasha kwiyerekana nk'uwarokoye umurwayi wari ugiye gupfa. Cyakora inshuro 12 zose ibyo ntibyabashije kumuhira kuko abarwayi baje kwitaba Imana. Ubushinjacyaha bwavuze ko Perchier yabikoraga agamije gusiga icyasha bagenzi be bashinzwe gutera ibinya kwa muganga abo yari afitiye inzika. Mu bikorwa byinshi cyane byo kubaga umurwayi ugaragaje ibibazo, we ntiyabaga rero ari umuganga mukuru ushinzwe ibijyanye n'ikinya. Byavuzwe ko yajyaga aza mu ivuriro kare agahindura imifuka y'imiti infusion bags. Hanyuma iyo ikibazo cyabaga rero kibonetse ngo yaritambikaga agasobanura ikibazo akanategeka gutanga umuti ukemura icyo kibazo bigatuma agaragara nk'umucunguzi. Perchier yatangiye gukorwaho iperereza bwa mbere hashize imyaka igera ku 8 akekwaho kuroga abarwayi mavuriro abiri yo muri Besançon hagati ya 2008 na 2017. Inkuru zatanzwe muri 2017 nyuma y'uko habonetse potassium chloride irenze urugero mu mufuka w'umuti w'umugore wagize indwara y'umutima mu gihe yari ari kubagwa umugongo. Abagenzuzi basanze hari uruhurirane rw'ibibazo bikomeye cyane by'ubuzima mu ivuriro ryigenga rya Saint-Vincent i Besançon. Mu gihugu hose impfu ziterwa n'indwara z'umutima mu gihe cyo guterwa ikinya ni imwe, ni ukuvuga ku bihumbi 100.
ariko muri iryo vuriro zari zikubye inshuro zirenga esheshatu kandi mu gihugu hose akenshi habonwaga impamvu yateye indwara y'umutima mu gihe Isevensa impamvu yagumaga itazwi. Byagaragaye kandi ko ibyo bibazo byagabanutse igihe Pesce yajyaga gukorera mu rindi vuriro igihe gito maze iryo vuriro naryo rigatangira kubona ibibazo byinshi. Agarutse Isevensa ibibazo kandi byongeye kugaruka igihe yahagarikwaga burundu gukora umwuga we muri 2017. Ibyo bidasanzwe byahise rero bigaragara. Umurwayi wa mbere uzwiho rero kuba yarahohotewe na Pesce, Sandra Missimial, yari afite imyaka 36 igihe kandi yagiraga guhagarara k'umutima bitunguranye hagati mu kubagwa umugongo. Yarokotse by'igihe gito bitewe no gutabarwa na Pesce ariko nyuma yaje kugwa muri koma. Ibipimo byafashwe ku mifuka y'imiti ye byagaragaje potassium iri ku gipimo kirenze inshuro 100 icyari giteganyijwe, bituma rero hafatangwa ikirego mu bushiracyaha. Mu byumweru 15 by'urubanza, Bwana Pesce rimwe na rimwe yemeye ko bamwe mu barwayi barwaye cyangwa se bapfuye bashobora kuba bararozwe, ariko akana ko yabigizemo uruhare. Yagize ati, nabivuze mbere kandi ndongera kubivuga, sindi umurozi. Nabayeho igihe cyose nubahiriza indahiro ya Hippocratic Oath, indahiro ya kera abaganga bakoraga, ati risobanura amahame ngenderwaho y'imyitwarire myiza mu mwuga w'ubuganga. Bwana Pesce azamara nibura imyaka 22 muri gereza nubwo yari yarabaye hanze mu gihe cyose cy'urubanza. Ibisobanuye ko mu gihe iki gihano kandi cyaba itegeko, imyaka mike yazafungwa ari 22 muri gereza, noneho akabona guhabwa uburenganzira n'itegeko bwo kuba yasaba imbabazi. Afite iminsi 10 yo gutanga ubujurire. Ibyo bikaba kandi byatuma habaho uburundi rubanza mu gihe kitarenze umwaka. Nuko umushiracyaha w'urubanza yabivuze. Bagenzi be bavugaga ko yahoraga asa n'ufite igisubizo, ko yerekanaga nk'uwihariye akibakira isura y'umucunguzi ku buryo abandi baganga bahitaga bamwemera byihuse. Bwana Pesce yahakanye ibyaha n'abunganizi be bavuga ko nta kimenyetso gifatika kimuhuza n'ibyo byaha, ariko ubuhamya bwe bwagiye buhindagurika mu rubanza maze aza kwemera ko hagomba rero kuba hari uwaroze abarwayi muri iryo vuriro ariko atari we. Umwana w'ababyeyi bombi bari mu mwuga w'ubuvuzi, Pesce yasobanuwe n'umuhanga imitekerereze ya muntu wo mu rukiko nk'ufite imico ya Dr. Jekyll ndetse na Mr. Hyde, uruhande rumwe rwubaha kandi rwibashye, urundi rushobora kandi gukora ibibi bikomeye. 2024 yagerageje kandi kwiyahura. N'umugabo watandukanye n'umugore ufite abana bagera kuri 3 kandi yabwiye urukiko mbere yuko icyemezo gisomwa ko impungenge ze zonyine ari ukurinda umuryango we. Abana be bararize igihe igihano cyasomwaga ariko we yagumye acecetse. Ni iherezo ry'inzozi mbi, ati nk'uko byavuzwe na Sandra Missimial warokotse. Undi murwayi warokotse Jean Claude Gando yavuze ati, noneho tuzagira Noheli ituje kurushaho. Ngayo amagambo abo bagiye barokoka ubwicanyi bwa Pesce bagiye bavuga. Reka rero mbashimire, mbifurize komeza